أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Ikhwani billah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mairan daita takade sertasa ngaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kai kamboto-boto rentar pehep semenan daita kalimat alhamdulillah sebagai rasa syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala karena nawa upoda jaram beina di semenan daita tenggor wale bein di semenan daita dondo umur melebih-lebih rat donggor beim dari Allah subhanahu wa ta'ala ma paling nae ederu nikmat iman ro nikmat Islam. Mudah-mudahan semenan daita beito ibam dari Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dihadapi kain daita berbagai macam ujian ro cobaan ro donggom dari Allah subhanahu wa ta'ala di ade mori woko kain di dunia keke sawab ede watine farmbure semenan daita takirim ku semenan daita solawat ro salam diruuba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, rodou yang selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa fillah, sama-sama deterentas saya di aiman biake ndaita akan membahas tentang kesaksian mori di bawah dunia ke. Saksi ade nurani daita materus tandar tio tentang lamparawi mori dai di bawah dunia ke. Malaikat Allah materus awasi mori wokondai ake. Oleh karena dedena di aiman biya ake ke daita bahas tentang kesaksian alam semesta di sekitar dai ake sembilan weki. Ikhwa fillah, sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan dai pernah berfikir bahwa alam semesta dohor marur midikan dai ake ke made. Ainan dai pernah berfikir bahwa alam semesta akeke midina wati semena weki wati alam semesta ke mori naruku ro alam semesta ke na berzikir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala bunen gahi dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala dai karo aga di surat Al-Hasyr ayat 24. Dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala na orang gahi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Na bertasbih sera'a. Au cau mawara di pidulapi langi. Au cau mawara di pidulapi dana ke sebenarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana.
ternyata pidulapi langi, pidulapi bumi kepalasi saraan mawara di isi-isinya dan bertasbih mena dari Allah Subhanahu wa taala. Tiwara mamidi wati madena alam kena ruku na berzikir na bertasbih dari Allah Subhanahu wa taala. Nggahi wali dari Allah Subhanahu wa taala di qira'a surat Al-Isra ayat 44 ga. Nggahi dari Allah Subhanahu wa taala yusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Pidulapi langi, pidulapi bumi, rosaraan mawara di isi-isi setiap lapisan-lapisan langit, terus setiap lapisan-lapisan bumi. Saraan na bertasbih, berzikir, memuji kadesarita sangarandai rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiwarana satu pun mada bertasbih di dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi dari manusia ke wati loata ka au eli tasbih sadoho edere. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah Allah Subhanahu wa taala nanguar tegu sembilan daita tentang rahasia nae tentang alam semesta ke. Au ku rahasia nae ede sembilan wiki. Doro-doro rauna bertasbih. Burung-burung mangemoga na bertasbih. Marama mencafa di kuta mafu hajur kan saraan bertasbih di dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dari manusia rojin akepa membui putawar menawar masalah zikir tasbih. Bupu cencenci angin masalah zikir tasbih. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena deden semen weke, kalau rakan di rumah mawara di pidulapi langi, rumah wara di pidulapi dana, marama, mangemo, mencafa di kuta, mencafa di fuhaju, na berzikir, bertasbih di dari rumah Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dari manusia yang gahi mendarum Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang tak dinamkalaika. Harus lebih-lebih wali ndai berzikir, bertasbih kadesentasa ngarandai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena ndedena mai randai ta introspeksi diri. Ta berkaca di serumbunai masing-masing. Dodo pu seninun daita, dodo pu lamparawi daita. Apakah lamparawi mori dai akeke wa ujar karawi kai bandai au cau rakau kai bandai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ro wa ujar tapar larap semenan daita au cau rakanta kai bandai rumah Allah Subhanahu wa taala. Supaya pede ketika balim dari rumah Allah Subhanahu wa taala di melau tando angilaun dain peasire ndaita loa mempertanggungjawabkan au cau lamparawi di ade morir wokokai di dunia akike. Mudah-mudahan ndaita ketika balim dari rumah Allah Subhanahu wa taala di melau tando angilaun dain peasire ndai dula di dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, laudula dalam keadaan yang baik. Mungkin hanya edewa upa yang bisa disampaikan di membiake. Mudah-mudahan ada manfaatnya di rubah semenan daita
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.